Nginibingelele ngiphinde nginamukele le channel yethu engunqa phambili. Mawusemusha ngisacela ukuthi usubscribe. Cha, nanizakwethu ngithi nje akunasise la ukuthi bekade ngisabambekile kancane, kodwa-ke sekulungile, sengikhona. Ugandaganda lapha kuMbuso wamagciko ugile izimanga. Kahle kahle ingoma eyihithi noma ingoma eyingenela yona kubantu yinto ethi ayibeka nje, ngicela ulalele nje uzwe evumisa ingoma lapha kuMbuso wamagciko bese usho uvo lwakho. Kahle kahle kulabaculi abanganakiwe ngathi basebasha noma basebancane, ingoma ilele kakhulu kubona. Ngicela ukuthi ulalele nje edumise inkundla ngokuvumisa ingoma nje kuphela. Kanti uma ubukele video kwaze kwafika la, ngisacela ukuthi usubscribe, ucommente ngo-love ukuze ngizobona abantu abalandela i-channel yami ngokweqiniso, bahlahlele i-channel yethu sonke.